بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu handani bushuroni khair malani kaundo mlio arumaze nsananta za dunia watukufu uskwalelo unu rimi vanu hamada nzima na mada ikao kaiti ya rogo za husu politiki sha mada ya rihusu sonsi pia wakati kao hanzani makinishe bandhu ya hoandru ikao uona mipango yenu heli rifanyao wado karshukuri yao kao hanza warisaidi ya ukana chawa mtidwe njia mwefenjao jau ruwa makinishe babi ya ukavanu sisi hojarime banu miuza banadi inuina mnikao ritwalia ya ukana garjonda nruwa juri dea ngwa juri tauhara nsinuho nyangu sha kawati batabu umuhimu risane ribeheri sala salamu mwanama mtukufu wa medhikibali Ramadhani Mubarak wa Ramadhani Karim afwan wangi abo uskwalelu unu rifa tartibu rijum sahani hena mrujukanga harmo mpango unu ya jafa tartibu ya shariki yani ya njia wanzima nasi ya uneseze fikira zahe ngarjodo renga mru harmo 5 minuti ya uneseze fikira zahe hususu alayun dukana watukufu ngaresho harmo mjiunu mungoni mweze ngo kosu shemeza banu harmaze intervaso za hatu dokana si haki ya ukana leo ngarimo banu ruwania haki na faida ikaungazi wensi hatu alorke ngaresho harmo nsinu iladimu tena rudo tsanga zifikira za hatu sonsi inu namna renshio kanari wono karanzi skwa jana zinsurungo za jana bai shangazi jirio na hadi harmo nsinu wanawenji wafumao wajaze wenji ngwamba ukana ruwarensi wanyasi wenji ngwabona ruwarensi ebongo skwalelo hunu sidobira nziani tiparsa wajaje arumwa umra wa filispiati watsanganyiha wanipara wanabia ukana barujanza ufilme barujanza rirongo weribe risala arumwa komori uskwa maudu jerfa tartibu wanruona neranze metro nationali redar mwela meri ili redera shemeze izenwe kaundo zunrawo wana wo ngoni saukana tidwa ko moribahi shana hata wana ijokana wana wa warabu na zonsi pia do wana kaungo bazima na zangu zinga zwaundao wadwa fa tartibu wa shameze salam manama mtukufu kiki si fanya video tu wa film wadazi wala wanjia Buhari shabona wadazi wala wanjia Buhari rafanya video sijati parisaza komantari za kafanshi habo wanraka ula huwa wajaje Nimasusu muhafili hana nyikumbi nyede mwarenga zemali abana mjidubura no wana si haki ala kulli hali arkiradhi mratsono kana ngamjuju fanya komentari ndeye babanu kabati mru ya zamwana ya jujiwaze nai ngasomala honi hatu mruguzo mwana katushida jere mwana hai abo wana ulelwa no mujtama ani wana ulelwa no wanronsi pia kana leo mzazi ujwa za mwana emalezinga mshindao sha ujwa hundu mjomba hundu mkaribu hundu mru habia mwana ukana ransi bezon kazirendwa unsi mwendo jauna jao yabo yo muhimu yokana leo zirungo zibiraro mwensi wandu ambao kanga madhamana wende saunai yende hata garla huwao garla pizanao esheo ngashipu hao yo garkalifio ka wandu wasoma nabonga ruonokana ruasoma ngaborambao kakatsuhenda garambao garide yao garla pizao garambao ilizire kebesh yabonga muaminukana haina mva wahe zendao wahe zitsohenda haina mva ngabo zendao ngabo zitsohenda yabada dhima wanadamu iraili ngasi duniani ngasina macho ngasina akili ngarishiao ridu hapo kana tidena mnayu ilirunde mabadilio yabokale ora mbaza siasa bonana myeshi wa hatu arjojo no kumyeshi watu bandu kansije ibanga sije ibano umwendo daunu yeri purise wanawolwa yezo pia gela de motena rike wandu kana ridwa bazin ketsuki chake sula de ngona bokana banu gela de mori shimia masiasa ba rishimio kana walo komoro walona haki rabwana ngolwa yao ketsukiri banu jamu mahakama alorke ngasi hunu ngasina wana zinga zijirio yabo meme watukufu tionokana oskwalelo unu insi direkte kauti tamani njemanu babu hamiche
shanga mtsaho zifikira zanyo zipia ejokana gujo subuti hau gujo salam mwanama mtukufu Musa Thumani ejokangu gujo subuti yani beshe invitation vani yaonese mbavi haina mndu kwanza njia mpango unu gujo mjumnika 5 minutes ni sheze fikira zae ususu ala hino sijojibiwa wandise mzima banu arumanyo arushenda ikaonga munyanyi banu ekamruge muhara hoto hotia video ikangono kango yosubutate video yanere invitation yatsange zefikira zae banu haina mzima ndasi uloban gujujua yanebesha invitation yanjie haruma 5 minutes ngamnindo mwana maturamu gujonjia banu shahaina mru uju kwanza onese fikra ususu ala hiyo na nibesha invitation kutojua pia banu unibesha invitation bi accepte nunike 5 minutes onese fikra za fikirukana mwana mtukufu amedikibala umru dhamana haku usu ndogozinji zahensi hatu nanu mieshi watu manu Marseille tibahi wemru wa parti ya serse shakarto pade huo ini namne kawra mru wa dabla hakira hana mru nsipia kujonjia banu ya onese wengeti tujibi onibesha invitation accepte ni shebabi fikra za hata jolo ndo wasaya abo ukanga muhishirio ube invitation so pia unere ngamja accepte ni hishizo fikra zao hata wasa wajolo njia abo tsimpaka ndai bahi de nijo shida be invitation ngamjo mrenga fikiri kama na matura mutso haja yabo gujo be invitation au kama dikibala de nijo beha ili irishariki mbavi amushilio nijo shida ijo tadabe haye invitation mrenge ili ritsange fikira za hatu manama mtukufu tiram wemru fani wa hezero ngozino sawa beha invitation manama mtukufu amedikibala mrugu beho harumwe telefoni wiyo gotsungo pia mwe telefoni wonsi unibeshe sijojibi woni jukonjia mratside ratsila pize mru shamri anje onese kamisi jona refenjao monokaya la demwa baba wa bejao ani mrone sifikira zairi tsangia sonsipie wange mwana mtukufu turamu yankuru abo amnido wala salamu mwana mtukufu salamu alaikum mfir Ramadan Bay alaikum salam bala mwana ma tione sokanda mande hadisi kaunde jiru armwanti inu ikao karja paro na madhamana shasu na mramanda inu skwale ufanya video usizerungo zinu ukanda rono za hatu waanze wafanye apeli usikwa maudu wafanye march uswana hao ikao kwa ajali zinji riwono komentari zinji za ondoleo wazazi ukana nyinyi ndemlaweze mali mhafilana nyukumbi jau tijojibi wa swala madalinu urenge 5 minutes wane sababu za fikira zao ikanga wasali jari mrenge tena. Salamu alaikum atukufu ikaunganyi haruma epaji ema nyasi hamada lukaya manama hamada ngamfikira lukaya yikumba yoko yuwana ndami haku nabonga rujokaya yukumba kaubidi Mwenyezi Mungu na ujazeheri baada hujangwa mbhadisio babo ngarumbisa nao wakati kwa manama hamada inukumba ikao ya kaubidi wano arani zikumba zontipia harmaintini manama hamada Mungu ajalianga na ulezi huzaya ngaona wana wanaume na wanawashe manama hamada ngarjwa ukaya yentinu owana waulelwa ne mapara ojwa ulelwa honziani wakati kanga ngarjwa ka education ya wana wenji ngwalingao homoliko linana monziani baada ngwanshio dauna kabila zinji ikawo wajeni baada ntinti hatu shainti himnasara sekepil manama hamada okoa zazengwa dezoke tibidwa deziwa sange bidwa mbilwa zekweli wakati kanga bo negligence yinji ya howana upando hoa zaze wakati kao owazaza hatu uyontu wadi ukanga mfika miwarongoza hamastehi miwarongoza harespe manama hamada owazaza hatu owenji wanasi watu wa neglige wakati kao lirenge shughuli nana rongozi njabo mjosbukinambe sha ngijomkonisha bahai vanizo sude zongo ambo swafili hana shughuli ngamdin zambe manama hamada wazazatu ilile owe ishie mesajino owe ishazo mesaji kufanya waelewe ya ukaya wanashe watu wenji ngwafao haina usiku gasina mwezi mzima wafu 14 wadu wasawa hafa mwezi mzima wasawa ulwawa
wa blesse wangu haruma 40 personnes doalo zirewe izo zonsi piangazi jao wakati kao haina wakati mzaze samdi ya jomba nguroho na kamzazi nguroho haruma samdi ndarmanyi kumbi ngwabali yao mapesa nane mali ila ikawabidi angalo wana wao angala mana ikabu hamada mbaye mwanao jomza ya ngondo likole da hundo bani hae havamba koshi jema havamba teeni jema havaya nguo njema mwanao hajundu havaya nai na ulama na ulibwa uamino kabo mzazi haruma chini libertolono nezaki uziunrao gweziundu aswabu de mwana ikao humizaya mwana humizaya ulade utongo uhundo mapesa ulade utongo uhundo edi wanashi watu wenji walo haruma tambu na mashaka garjamba kwa tuwalela baba nungabo wana wangaliwa walelo aonu wawazana ungo washinda o he liberte kao yentinu inika owana ne liberte kao yentinu ifavorize owana wanonga fanye zwanza osha owinji wadungomo ndo mwi hatambu ya malezi ya ukai kao bido wazaze wadojo ukai yangamundo haruma shuhuli sheshuli na isekabu na rojoda honi shangala katika hulanti mwana mruwa mararu wa aji de 11 à 12 ans, hodahoni hujuha 18 ou 17 ans handaruma ukumbi okubilanga isao minu ehe mwana ola umhansi odahoni olangenu anzanwa hengwa parona maza telefone angale mwana mmeka humrata mwana mmeka kutumu hule mnakoshwa mwana hala wa hajaha ubela 100 euros hala wa hajaha ubela 200 euros koma namnaje mwana mamadamba wakati kanga jua zaze wenji wana hao waukatufanya hazina ubala magari ou bahiza uwafanya kursu na ukatujue mwana ukwa uzisa ani yanu ya hundu ndau hao fiche de paye ya honda hu iyonga si hunu ngaronao yabo tukaka garjwa la umuha kushado uombaze duwa nane marche yotsi fikirani mwana mama dembe yo fikiranje mahe marche yo fikiranje mauhimilia shazumi nanzu na behin narumbisane owazewa hatu walo harmatinu nane mafundi wako walo harmatinu mwana mama dembe winjua hao kwa tuhafili hanuana hao ikaudwa wazaya sho wenju wafili hana politiki wafili hana hawa nafsi wadungu sakarazi nji waneglijo wana kuna wana mafundi wajuhe wahafili he hauwandu ikaw wahafili shajudunga madamano mafiti zila na zila shakona pajuka tuanti vanu hoja jertsa hemaisha harmenti ya faransa mwana madambaye ngari ya tsaha ho wana garfondo famili zaya wana owinji gwadungao ya hawa nafsi bakuna wana ni fundi ni notable ni hata wangu wajuhe wahafilihe nesuja huwa na hatu ililundo solution ya ujuhafila mjosbutina be mwana mahamada mbaenda mi basi mide mnunko wana tizamba na rijuhe ruombedua mnyezi muna ujazeheri chawengo zambo ya po deja bahongo tsango na rijuhe rusomedua na rijuhe buwajaje na rende sali rende ribalo wana ruwajo kubali ruwachujo kubali ruwaretsendera ombedua deza haja zujahadua zilawa hadua winji wa hatu kajaparona ni harmaze shughuli wababa wajuha wareklame warungu haukaya joka haina ukumbi wanazalahu no participe pia haukodu wanashohao dua lolo okarmaze shughuli ze maulida okarmaze shughuli kajaparona wazazi wababa hatu notable ne mafundi watoa diskuru wa transmete message osomuwa na wala bumana mahamada kwa japaro hiya wamba oui samani tena babo zefikira zao alhamdulillah igazi jaondro shahodi honru widawe la dibani profite banu ili ukanabano mushkila wana mtukufu turamu wojotowero hoya haho wabukanagara mbono go fulana ta fulani sha humtsanganyi houla kartunda ratsanganyi haho kweli mfano osukwalelo unu bada wazazi waniwono wapara na zuki wangu walitofiki ya ukananga la mje banu ili mjimri filme ripare wanu rijarfanye marsh bada wazazi wala warambia patukar jahara ukayotifikirambi sharidu angali ya buharibala babo ili rekebeshe ukanaka karjazamba zira hunda fikra mema makalima ujuko ya babanu yabo yafikira njema sheni sawa jonda tsanganyi habo ndo tsamaliani je dokana esara henda rakanzari filme heni mrugu tsamba mitsurungowa na balondo ari para dera rongo heni mrugu tsamba mitsunjia harume kamera heni mrugu ambo jimaske horongowa wakamzaze mzima hajitolea hautoaza sura zahe hau nesema kalima yakauona pia armuoni wahe imzaze hado tunda harume makalima ya bili ala dunia rengwa na wazazi hamandao waonese eni mrungu harayo haurongowa eni mrungu jibayo eni mrungu nzahi kutina namna ya
maelezo kabotso ya beha mjomrenga shanga mazoturamu ya unesembabe swala hiyo ilirike benufu rahatso kalaba nguzi kangala nzoli bone wanru li rahatsano nono kutsina maelezo zaidi ya ubeha message haruma wazaze wajitole ya ukana wahime wafe taratibu rifanya marsha mada hinu alurke tena ngo wahara kwa twanza wajitole na jamna kutsina message ojonzo wanike message na joni kwa zaza hangu dokaya natsone ha ukaudwa ani natsone haya hoheya wajivenwe nezerongo jo change haukahini jo heyabo rekange na mwana honziani ufanye zerongo rekakatina sha ungwaza yao wana ha ungwaza yao leweka kujajwa abo mzazi wahima warongo waone haza sura zao rekanga wana mwana honziani rekakutina mwana honziani wallahi aboke na ubona vomye haukaya leo kanga wadahoni ye mwana hushindi giharmaze place publique ya kanti nguhuzo huono kale dalaonda lino ukabo mwana mahamada wallahi wakati wazazi wa wonsi pia wajo ujuha walau malahoni rendeli himi wazima ribabuha warongoa wanao hao waono kuwa zaza hao tawala kwa manifesteo ngwa wanao bazi ngo zifanishi hao no mula wa wana ngo wasikitisha wana hao wajurje pia ho malahoni nana ijoka msomo message na jombe wazazi henu msione haya wakati kao mwana ho kahaula wa hafumwa wangu pia ngwajojo kaodo mwana wa fulani nane wajuka ujotanga ni wajuka wode mwana wa fulani yabubu wazazi hangu yekema zango zunga mzanzao na mzanzi hani ya inswaf ketsubidi wakati kao wangu wajuko hanza hau manzo mnase message mgambe gutatayo zabari ya zanyo hakajalaka walati simzima shaharma 1000 za wazazi walonu faransa mwanama madambaye owinjarma 90% wazayo wanaume ngomonziani wakanti ngomonziani wafanyao ani ngwahuizao wafanyao tout ce qu'il faut ngamonzi hata ikambe ya zavira haina usuku ngarzi hao haina usuku ngarvahi zao haina usuku ani ngwafao helini jusqu'à quand engarta ngamonao haya hata atandi manama madamba yatsi parufanya video ila mahajana ritsanganyo owazaze harumala salula mshangama hahujaje rombe dua wazaza hangu na mjemshemeze mparongo wa umahanyu hale mafundi haukanga amini manama madamba ya mafundo lo hunwati pia walu harmaze Facebook walu harme mala ne mafundo walu ne mabalashu wanu wana hao ngauzelorozie ngomala nini ho pia mafundi wao wazi walu watu walu hunu Faransa pia manotable wana hao pia ngomonzani hungarizijua na watuone haya naombeze dua na Algeria hime litsainamna wana wavuke haukaya Mwenyezi Mungu wae katira dinao ekangwanzokia gwanzo wa Johnson kwa mafundi gwanzo asomeso wana hema jirani no wana hao kwa tushida wa educate kwa tushida wafanya nguza inya insofra hatse mala yabo mimi hauzi ya mwana madam bae do upara o wazazi haukaya ngabo manyasa mbatlotar kaitsi trotar haukaya wanrugwa za yao ekanga bwalona ze 18 na ze 19 walomonziani wakanti wafanya uzihazizu watongo faina usiku retibazikanga sina wana wa 11 gasina wana wa 8 gasina wana wa 9 wajao waladu wanyanyao ngo waonao obuema tsongono lade mwanama ulange balangu fanyo ngwajo udunga bahike jakatoto mwanama madamba hauzia ledalao dalino watike mzazi eko wazazi kona ujivenua warongozwa na hao waoneshezwa na hao wanyaswa hafa walizwanya hao heni usiku batongo ufa wangu na ngwa jiwao karna huja haukaya wodo alonade dalao na mdoa bahiza haumu wato waikao kaitido gwa watiti ekamru haramba kemana woi hasangu derape emana woi katusha lakini ne serikali kwa tumregle gwa jombe hafaye fanya mtinze bio ndo ambe mjini ya Sekomori edi ya galere panda ena ya galere panda 2 ans parce que kana wenji Muhammad wakauzifanya alka Komori wasisi wawende Komori wa galere wadiwazi waiho wabono bwarejei heni na le danao ndilo hauzia marhaba ekaitsoka rongwa na mtukufu marhaba menjia wakati jorenga mduba jina chakabla ne jarenge umru o kamrarongo ebanu mpango unu ketsula de mumri ade unu mpango kaurifanya hini mlione sefikirahe usorongo yinu okana leo kaza ngo zinga zijirio shabo hini mrungo ne soze fikira zahe gamona ukana ngasi haruma
zenongo zatu za hemnyeshi watu washikomori le mashughuli na jao haina mrungu tsukambo kazi ngatsuhenda siasa oladea inu jao oladea inu mpango unu ngamhutajio dokana haina mru yoka mru wa daula haki mru wa azali mru witi mru wa siasa ani mru yatsange fikra alma mirungo jamende shainu mtimpango kana ndoambe kana mintunji abame zongoza kabati politiki bado mwana Mahamada kanzansi shaskanzan jibu mwana mshango mansia na wasaya wanambia ukaya na mtsudo amba ngio trotar banywa onyiwa ndwazade nywa na shohatu gamza yao ya rien qui est trop tard devant Allah. Mwenyezi Mungu ambari muombe ngujoliwa nikaibatsi hata trotara ukaya nike trotara shade kandu kwa nao zaya tena shawandu wadungu gwa zayao ulezi ga wenje zao kaiti trotara wazazi na wa limite zenye kumbi wazazi na wa limite ye hawa nafsi na udunga hena usiku kumbi mwana Mahamada ambaye hana usiku kumbi watsodoro ntsuwana ze solution ngizo inshallah ngarisi hao bonsi ili wajua jina inshallah Mwenyezi Mungu ajujela waparane solution kamwa benzi. Okay, kamwa benzi gambono handani amazuku wangu achimbe swali yanji abantu zuku wangu achimbe swali dokana unumpango ko siupara avayo jarme directe inu dokana unumpango kao ngamutajio fikra za nruenji dokana kasarmensi inu siu shida ritafautisha siasa na unyanya arumela namna humdungano rifanya taratibu swala lulu rifanya mpango yokana haina mtu jokana njoshida saidie makaulu haruma suala madalinu ya njie ya renge 5 minutes ya unesize fikira zae yesu ala lindali sevrenga mjotsa sambao kanja karja kaza titre haruma mpango shari njia direct ridiwaza jokana mpango unu kasarumenti inu kasina wanaolwa yao henu siku lilo wanabanu su kama ulande su wandu wadisulwaya turamuhone sesabu sha wanabu ulwaya na wanamengumine ikao wajundu ngwa uzirewe yani one sokari mwezi mzima 14 personi wakomori ka uwafu rijo hanza kale ungo njarmu mpango unu wende sembabi zifikira za hao yoka uwa ni haki haku wende zifikira za hao yengono zengo zinu leda la ungo lonoje eske manu hamadi zonroba ukana fotidu wazaze wazaze ndo arango zemali ukana esara kufanya video wazaze wakarongoa roka wadea yinde mrego zemali yinde mlo jao yinde makada na masume jao shaho liho wemru dhamana haina rongo kabati ngotona solution rijojibi wa urenge 5 minutes ekaya ngojonde nafasi urongowe utsange mbabi za fikira zao so swala inoti dawe bahi dendujo kange tayari ya njia banu ilionese mratsi de shamri yaonese yokapika monokana zerongozi tujojibu wazeri fenjao mea monokana wazazi ngila morike jao okana nadina edu upasuabwe izo nambao zoti pia ngarkalifisho kana wanu madhamana wanu wasomo wanu jao nungano nokangwe ndesona hii au ngana nokangwe ndona hii ngarambao zibadili raini ngasi dunia ni Mwenyezi Mungu alima macho alima akili alima mashishio zerongozo tipia geladimo haini rongo jokanga reshio hizo ridono kazinga zendao zingasuenda ilini unde mabadilio wange kama ngalio wabehaze vitasubanu ndani na mtendo ni renge mwanamshangu hapa 5 minutes mronde sasa fikira zahe ususu alayo kamu numpa kujoka muhimu kujoka mwema rahanu karkem suma lahoni munziani enimratu ihab salam kafikuru kana uishia su isharakanio banu karuishia za fikira zao mtukufu. Assalamu alaikum. Salam. Siono ama ukana video leo ilale wao leo no wazazi na waona bala wangwa washashi na zedegazi jiri haina usiku Marseille fikira hangu roje armo swala hiyo nimefikira hangu mita basi trop tard tiramu ngombo kana c'est pas trop tard hosoni mwa Mwenyezi Mungu katina zimshindao Mwana Mahamada ambaye Mwenyezi Mungu kajana ziko humshiba. Sha Mwenyezi Mungu yo ubaisho mwanadamu yanzao. Rekambi rekanjema. Basuke zenongozi zinu wazaza wana wanu ambayo uvura raili na maji. Tukakwa jaka uona izwana hao wakaufanya. Wakauona
wazijua ondro hanasirlo vanu leo rijina bwezitwa ritina rutujoka hunda doha Mungu ba sha ngabo wazaze Muhammad Mbaiza kauaranje paske wakanaze mitango za hao wakanaze wakaonikwe mapesa wahaze nyumba za hao Komori nolozwa na uma hao Komori nolozwa jomba hao Komori wafunye maatso alafu aba habo za jahelinu waremana umizinga amguna jaile watishemeze paske bidi wakati washemeze do wakati unaona hao wabalwe majuni mapesa na zitatiza mapesa Muhammad Mbaye huja ondo akatwambe bano huyanu ya hunduda au banunga renduda shahoda za urenge urumie haba hawiyore wale kiesi ushemeze ayo mruna juwe ka enjour l'autre kabajoka reglement de compte alafu mimi usaidizi wa hangulo vanu hawiwe fikira mina jotowa Muhammad Mbaye do wazaze wanu hauko wazaze wanu do wanu ajali wa hoa da hao wazaze wanu bochiramu Muhammad Mbaye do wanu ajali wa hoa na hao baza ngozinu kwa naurambia kwa na hao wazaze wanu kwa tuzijua wazaze wanu kwa tina samedi kwa tina dimash haina samedi ngo haruma ukumbi haina dimash ngo haruma ukumbi wana hao waisa walela unezenzia nzia kalelendro shanzia yulela nai alafu wa prefere wateze milala za hao neze magauni za ndarma za nyikumbi wafikirikana wanangu wajuka jua madoktori hao mashurije hao maprocureur hao majiji no kina ukirwa na hao wajua maprocureur hao majiji hao mashurije wajua uhisa makiesini dejo wazaza hao watundo wana kwa jaganye au karaka batimruko ukanye parce que c'est un combat sans fin non parle pas wazaze warentu wana hao wajile lao nwaelewe ukana welela ndongo jovunandro welela nai ngojovuna nai harumensinu alafu na mvureze na mtirela sonnette d'alarme Muhammad Mbaye aho wazaza hatu wao ndo abidi mtire la sonnette d'alarme haukawa ndo walelo makesi anu garjoka banura hata maudubotasi shake na uparosha jenongo Muhammad Mbaye haukuwa wazaze wanu ngoma consciente nizo wafanyao wababa wanu ngoma consciente nizo wafanya Muhammad Mbaye zinti za leo zinu tizaleo ngamweshelewe Shiraki maremo Shiraki Muhammad Mbaye adoto wa publicite amba ukana Mkomori ye defo ya Mkomori hadisi za makartasi ukana yoshida trafike kirtasa tayafanya za unumba indwali hizo publicite Shiraki akaudo zito harmensinu Mkomori ye uidziwa makartasi haba sa Mkomori we uidzia lonu wabange na vinyo halafu Manabo ene mrasaki minuiti abo gabo amedikiko soma zaje abona mparo wazaze wakabanale Muhammad Mbaye ngo washashi ne dega makesi ngaju ngaroho menje na usiku atuke fikira mashallah fikira jema mashallah araba menje wazaze ndo alona ile dalao la ho wade unu ndo wazaze Muhammad Mbaye okay marhaba menje marhaba abongo jorro hay ho selarenga brajina marhaba medkiko ujobe hatsena ujobe hatsena abisam rango tsoi mana ya hoi roha Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mafikiru kaudungu heli na kaurungwa abantu makalima kambisha abantu abunga mwaminukana ena fikira ulonizo simpaka ndinde pete ngojone sasa fikira za assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngarjo hamba Mwenyezi Mungu jubariki ya ushuruk ya wengeze za fikira za hao madama fikira wayanta metifikira mbi halisi fikira njema mahsus shando kaya nganzorensi utidoka na dictature parce que
afikirika ya huitawe rezo bisi na rezo banulio yabo kanga munda jina ngujoveha yabo nesize fikira za kama na Mohamed Kiko ngao yabo ngujojo nesize fikira za ngujoveha ni mruge libru yabo nesize fikira za usema swala Sheikh Mwana Mohamed kangao yabo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtukufu. Naam mwana mtukufu. Handani ndo shukuru ya Mwenyezi Mungu bwa uniketa taufiki hiyo haukaya inu suje muhimu hususan ni haini mndu ya tsange doba haho watina ndongoza uka wandua melange ndongoza mswala tankomba wa politiki na batani yazidwa na nono inu suje lo muhimu kaunguna hujaze kheri inshallah taala rikehelin ridoko mabangweni hunu retanga fikira sijo hendesa ngono wandusoni rirenti rilani ndongo za upulana sheo na unjaendeni ovongentu sani kiamle umanama mime fikirea hangu halilahi ya Mungu tijoomba nyimlo yiho msubuti mtsanganyi harumaze fwaye jeheli mlingo kaya harumaze hayasa itike ya uka waiwa mzaze ndovi au mbaba ndovi ya ulidi we mwana na mjuhe pia hajiku monese utukivunu hauka henu siku haini mwaha haini mezi esujenda inu uyu anize nunga singordize rejei sha ele shawiri Henry ko shawiri itotindo ukaya mjuhe mwambi ukaya tijao obo hauka mimi ngam tijoomba hauka vanu mimi ngoni mondo kami shukuri ya rija haukaya alhamdulillah rabbil alamin yote kesto ya politiki haujao mihumona kaye mndo alhamdulillah ni zajiri il est le seul que yujuha hashemeza hadailia emwana mkomori hadailia ani mndongombi kao ngazanzozi jirie emwana mkomori onge miti tika profitende ngesha bashinu ni wone ukaya ni mloihu mkontakte saidie la arifu haukaya alhamdulillah rabbil alamin watina politiki Buhari ye mrikao aminie juhatu ndeze nongo hizo concerna yukaya ye mrikao ngujo shinda ya dai mkontakte Hamada mtione kaja au haujao wanaba hazintasi za politiki yenu abaha mwana wa Medi haulaya wa Hamada hawangenamo sha tujuru abunga botarwamo donc owange inde fikra mbabintinti na johanzokana mji na etumuye hisa wandu afungwe sita na mjuhe mfanye kri ikao wandu ngwajelewa mji haramaze fwaye mwambe ukayano izo ndabulanla eni jwanza kangu wanzu arende nai ngujokana abane makomoreta wanu wasa wajuha wankonyo nzima wanaba wala mafujari ngwajunja mba uhara shema na watuna uhara hinu usiku wakati uswani ndongo za marsi watingo hulwa ya hinu wakati dizo pasu ngonoka ngwatingo wa mabuhu ngono ngwa makalalau shizo ndabu si uona mwana ujota wa mwana mkomori wazungu udaza hukaka mtu juha ngono wandu wakankonyo nzima wandu wajuha washemeza miuona mwana mzungu hatawa bahi wa ujuha pia wazungu ujuha ngono wahafilia shabwende halino atani obonge yonde fikira mbabintinti na kautaha na mjuhe mjaru mwaze fwaye hamadi helimdingo juha ukariti jinga bo sambusa ngabo twarabu ngabo ukumbi ngono ani na mtorenga hizo ukavanu mfajana tide mfaleo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba menji mwana mtukufu wa mtukufu marhaba menji gafikuru kana mwanama ya kaya wahianjia havitasu kadwa bili sha sijutaha yukana bana baada hunjia hushukuria mpango shahone sokana hunjia ngo za diktatori mwanama mtukufu
hama delu ishi amedikikuonesa au nesokana ketula dhimu mrujuko njia banu ya melange inu unumpango ka nguo libro kaneni mlioneseze fikira zao husu swala inu nkaiti wakana mriana ya njie haruma fikira za hangu au haruma mbelilio hangu usurunguza siasa unsi ndio rilio katika njia haruma siasa ndio katamba kana mrujo joni kritike upandeze fikira za hangu kanga mjitekelezo usu zila fikira kanga amini sha nsiho kasi haruma upande wakana wanuana rilo hunu rujokana mwana wa baba na mzazi bon karijokana wengi hamba kana wazazi ndo alofeu wazazi jao karijaparo wana wanruashimia usunu wazee ukanga mjokana wazee juzi vanu waja unokanga sina biezali shawa jitole ukana watoa amri ne jolau za fanya nungu chondio wongo wa jomre makatimil ero yani yabo wazee zila sauti zao nduka swele waingizo sauti zokana dezerungo za kimali dezerungo za kishuhuli shazila za howana wotsi wanrukana warenge hatua yokana lewe mbaba jonda hazaya mahala rijua ukawe mbaba alama fulani ede hazaya hafurize mwana ekaleo katsutunde mwana ritirenzi ukana mfaransa yakense alotunda kaye mbaba wala katsungale mwana yabokarna umika papie ngabo zila za hatu unambukana si wanrukonga siwazima ngajujua uona ruko rizilani yabo si waze batu si ujua yokalale uritunde kana mwana fulani ya zaloni mru fulani mbaba lohunu cherere yokana mide na zai mruola na kaza mharuma lohunu sha mbaba ule karicho kana havurize mwana na mwana ulona mahfukare mzaza hadi sovuriza makaulu kana mwanange vanu hanshindi mbaba katsumtunda ni wazembre hatu harume mbaba ulokana kunojo ujarumwa ndongo za hatu hauja sharti ke wanukana leonga rojorenga hatua haruma rungo konga joza hunsanye mali rungo za husubie rungo za husu rungo za kiatu ani heni mreone sazila mila na ula haruma wai sijotauwa haruma za fikira ikawa mwanadamu yajuko sangamano ya komembabu pande uwe ya tsangembabi ya shereze mbabu wazee siwenge yabo kamutajoke kahunjia sharti njia ruko za tatwiri banama dawe jao kama ngalicho melange gejo tsongeza samani gejo tsongeza za komateri sibadili rimenyola mpango abo tijo jibiwa heni lamno tipia bengo tuko na jisha una bie bengo tuko ni para priva njonikeni meroni pare shaharo mounu pagwarilio sijona ribaki armazinu rilio ziru ubdatanga fikirahe usuwa jaje hawa baba hawe majoni hawe nese au jimlifu armazika litezo pia ili runde faida sotsipia okay. Assalamu alaikum hamara saya karnam jo pande ula shaw yoya hangu da mina wengar junjari za dauro na nonzaniri za delio donc voilà handani rijibi wa mpango hunu halisi dukaya fikire hangu na nzonsange warumae mauluinu bengwa hurini kada kancha shika zinotosha rambe na mraja mwe namna mriaonao vision yahe mimo pando hangu ngamonokaya setrotari shanga bore trapaji ya umaka ulumaili alo difera bwa madambaye abongo jo sana unelewe ma spectatori waridunga ho waelewe namna nanzo njamwa dokaya vaharumwensi inu handanya mchedo njibukaya wandu mlo hapo mridunga ho harumwe dunia mafi na mwelewendo le swala lino amadambaye alatame paskali swala lilo jangu vanwandu anuwa wao wanti wandu kao ngwa bure mbabiona rehensi kekle wansando ulwa bure stari jamanu rambe solution hindi bwa madamba voilà solution ilo arumale shawiri linu inu solution ya luxe parce que ntinu ngarambula nao zabarindi ni mwana la komori ya jamanu leo ya shinda yalo na maisha na wakaja zaliwa bana zabarindi ni mwana zaliwa rumwensi inu yatona maisha bali hatanga mjuo nusu ya wandu hapo wanzao wajibaye wajikashe usoni mwe polisi ngwatsau wao warenge kirtasi za hao wanike wandu wala hula huja wene wafanye hazi waganye fiche de paye en tant que valange activiste na balaka japaroroha nge warumale juzu izo babyo kwa madambaye ngarambula nao kaya ekaiyo ngazirende hao halafu hauraje harumwe mauluwe ya hangu ya utsahani onjamwe njonese namna je wana wanu wangamia wangamia hampade mbilibai bwa madamba handani wataliwa ne culture ya hatu iyo ndiye handani
abili ndio nayamba bandu kaya wanuandu wazaliwa harumwa lux paraporo ya hensiranguha ujamanu paraporo ya komol ngarala nao yensi watoa zinamna zonti pia za utahe mwana yaje mwana kenatso kiri baba nule bumba la Mwenyezi Mungu ilo jinwaji shike mwana hadunzwa zenzia za ladhimu hezi nafasi za ladhimu hawallahi ngarombo Mwenyezi Mungu rijo hunda solution o haruma ze nongozinu bama dembaye she problemu kendi problemu mzaze ulo banu mbaba ulo banu nyimtila mwa baba wa baba ngwatsangao fikira ya utsaho wana waje wana shaibaki de gestion hiyo ngefanyishao nai kiasi ya ukana ngarjo hamba wandu alokomori ngoma complice wa harumwe hadisi undao wana o mabani hatu walo harumwe tsinu mana minga mimneja na mandao ngoma complice parce que leo mwane jukale onge na 14 ans mwadiso yabo mana ulo na 15 uhea izondabo de ulo na 10 ans hata 14 ans chemjumwa abo izondabo kabatire trapage mdulo mjumwa abo namna lazimu ranzide namna nti watoze na mfuza utahamria lele mwana o harumwe liksi ya lazimu mwana yaji ajitamanie wae ukayanga manzo nje minizie au nje charpentier katsunikiwa bwa madambai katsunikiwa karambula nao kawana wanu esha watoa wenda bala wahuzao ila lux mwanzo koshi jema mwanzo mbahindu njema ya leheni sayanzao ngonu zadunga bongo zijua huzamba abo turamwazi azibirula mbavi mwanzo gari jema pashia na mzaze huwa no halibali aja ufanya kursu na lati gari hata ujuao iholala bon ngarjuao kai menji ngahibao emenji ngwajirio hakukango na nafasi za mapesa ngono haureje ngoni mbavi waliho manama mtukufu wa mjibiwano rondo kana mpanga mada unu ukana wakati mwinji ndeso warungao wajojibiwa sha haja ni huse suala ulijibu rijojorenga mnubra jina dokana wende ukana wa baba nafahamu baba bangu atsanga mtsangu mhuu so wana kujujuri penduli ambapo mtsangu hawaze wona ukawatsanga wasunu mwana ewa mimi wa mtsangu njuao wahoka wa babangu atsanga usoni mwana ili watije madelenka ngamramuo paske ngamina ushahidivu wa mbaba utihule nami mbaba ulo karibu nami ikao leo subhanahu wa ta'ala mgujo jelia mwana hahe mguya mtoma hala nikaondo ya liyo paske parmi no wane kao arenga wahifadhiwa o haruma zinu zitendwa zinu rizi hukumu ngobanu habahatishilo kajaulwa washa henda hifadhiwa ngasina haruma maha ya wazange iho ngutwende zimbio ya tolwa yabo omruko kwa hakafanya zandongo karibu na miti kawona mbaba mi humjua haka humrongoza heli ya lazimu shangar jwao kana hunu mwana ranzialo na dweza uhea ranziali soro ondani kutina droa ya humjere umreme au ufanya ndongo toka uyo ntipia kwa jamba mwana ulo na 20 uhea tikawona mbaba kawdoli lema toze ya usoni mwangu bahata usiku ni mosiku hambalia hende nae magaze yende mtamania heni ya zanzao no, bon finalement kaja joshinda reisi au kai mwana honokaya izwekao ani zila mfaide kaundo ya hundao harumwerezo kaziti sawa na zila mbaba yanzo ya mfanyia baha ya mvure setro tari amjoja mumlendo mtiti engelewo mbaba ola hawe mzaze ola zemali ya kauzituma banu kezi miliyoni ya renga mtsangu hairenge hende hainvestise reno hainvestise 15 miliyoni ila oliwenda ya temduda honi hula habalie mwanenda monesa amambo kangonole mapesa na kainvestise banu yabonga mneinvestise no etekoli tena ya mabie ukaya heni saujo hunde permi ngojo jorengele garujo kaanza banu wendese abukazi jotosha heni saya ndoko elisha banu ngamwelewa kwa yabweze fikira hizo fikira ko sheyo banu swafu musonifu swafu amande heli waondoke baba huo umono na jana jani amo pale ukana habali mwana banu ngabakalima la shikomo rikolone sukana ari ulelo daba ikalilongoza yabwilo ngulo na tafsiri zinji ilo na mbawa zinji alafu yo karnafshinda mrahmada wao longa sinadaka sanwa rilwa saya bishinde Ethiopia uzone sanwa leo sha yabo wewe huonekana yembaba ikao humono akane mwana hatambala hadi mtamane bahiru na jana
uonokayo yo jitihadi kawo embabaha johanzani daila wako mwanabakana yala watu zikaja sasa leo yani uonokapo mbaba huo hafanya jitihadi alele mwana tidalio ndio alama waliona mbaba fanya jitihadi paske yaka unaeleza ze namna za he mwana ranzido dobi hata yangu regrete suma nguregrete hamba zinunja kauziona shenge tukauziona zemaliza hangu nembetiso harumwe ko mori kamili ranzimu wao ranzimu sedo ze family ranzimu sedo kadha ngetika ujoka ndende mwanangu ajoka huja mwisizoni yakena mahaba ya hanza mapesa namna inu na hanza namna ya jirumilia pleasure helinu njoka tsirengeze mali zangu tsinvestiso soni mwe mwana besefa labda hajono kaya ngono hajoka na to mara kadejo dume ndei memndondo juu yadohuza bange ngono yahunde makocha teeni yahunde sandwich bo mtsana yale ngono shaha jojo kana no bana banga mdeje yarumu entreprise yangu bana banga mdeje yarumu compte yangu parce que vraiment ça me suffit mais voilà voilà maraba ndenge wasaya okay maraba bejaboro hayo marhaba okay sawa mro okay marhaba shukran Abungu wakuru mwanama mtukufu Daud ukaya bese kabla ujanjia si tuone sabanu kana uwaze refize abaro jorega mbrajina haube bisho mwanama ser tuone sokana kabla mrujuka mjia banu yone sasa fikira zahe rone sokana banu mwana yulelo ni mbaba na mzazi tishia mwana banu yakaurongoa njawina retene no shanga mumjuo jao shaye no kaunde abali abanu njawina retene ukana wande sokana hauno ngono dalili okanaga wazee kao mwanzo wale lo wana yokana hauno mzee kao hakamwene sama hadisi menji usema naye refize nuje jonerea abasa mana wana wabeshanga tsugo refize nuje jonerea tsanga fikirahe na inuno muhimu kao gejuri sedia sotipia minu mramadami ijokiri nreja wabukunga juu saidia ijokiri nikakurwashi ijokiri nifikiri ndugozi njika unga njonda faida wengenga nyondo mengo wandu 20 na shadamanu tijotsawa mzima tena alibesheye umgajala mtukatutia kamera ya unesezi fikira zai idiri saidie suala madalinu rilelewe like picha wenge mimi handani kabla waje kamera jina na mrenga ukana manamsho hatu na rebule mrajina njerangu amjordi nure ngesha na rubule mbraji na njia anzika ukajanjia hata iliro nezefikira manaka wabe hawe njiwanu ikawo babire shaki njawina warenga dokana leo hamane rijua ukana mwana ngulelo ni baba na mzazi manama haonesokana haono dalili ukana baba wa Johanza walelo wana ukana haonokana ngabo mzee abale mwanae akanza mule jau yakanza jau hatomwiso hende hajitsa ukana kaka ujua yokane mwanae vala ujukaza ngoza mali ujukaza ngoza magari ali hajoka kajarange mapesa henda fanya mashuli au yafanya rugo kumori shajoka investise harumola mwanae ili mwanae jalele shehenu bon yode fikira yeye wanaokana yo jitihadi ya wanaokana wazee hakika mwanzo wale lo wana afikirukana mimi swala manilo anile jawabu hilo ranja toshia sijojibiwa ejukamjia banu yaone sembavi eske kweli wazee ngabo mchango kaunga tsangwa wana wanu eske zinungo zibirao sonu lona wana banu ijomkine shabake waili wararu arumai swala yinu yokana leo mnugena wana walona makumena mili au walona mahakume au mamisano au sita ilivezeri chidiriki kabla yokana maudu mraja une hasara mwanae ijokiri ngabo wajona laga yokana marensi ngabo wajazikao watoma kaulana mna mrensi wafe beungwa huzau bangezo maana na wala kulli hal garujoka sime silamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala torone sokana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haina saya Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu kana ukausa kaumu eka kausa kaumu raweja shanje ze nafsa mweza hao ukana banu leo ekalonga monokane mwana hangu hale suise hasomo de bien sinaka ushake mwana hangu hao wa mru sinaka ushake mwana hangu olwashe mwana hangu ngondani yabo basi ejokaenda usubanga yo umtataka jamlela la kulli hali
yotsinde namna yo kana rijwa miji hatu riparso kana siwishiano yambao mna mji wala mnuko youzalo mji juu habalihi halelwano mji haparomana wa mji ngare nda mbaba haja presento mji wa hahe harumwa ya miji yote pia au zerejo zote pia sisi deli ambao kana gabo wanru rijwa kana sisi kariti wazungu kariti wangazija kariti warabu kariti hata rongo zankiliza hatu nolo mpezo matwatu wala jamani samanda zinu eni mrono kana manuti jamala mbada hunu wele wa ustarabu ngono kaka mtucho ambizona zao na mtucho handa hula inde vane kao rende daraja kabati mruhisi yokendo ajabanu ngudo mru haungula pizo paskani mangana nafasi hai gami manga gami jau shardiwaza vanusi ujuwaze proje zinu si ujuwari wono zinu rifurahi shezuka hujabau ziribalilie karituzi jua na ndo hufa na mabadiliho menji kwa kufanyishia Mwenyezi Mungu hajuju yafanya osoni hunu gabaze wa hatu kwa rijua ka emanga ya handani harumenti hatu ika Dar es Salaam yende hata Ilawa irende hakana yotimanga yende Bushini wanwaka ho wakauzaya wakauwaha yende mangarakanio shaide daraja wakati wa milikafa wanwaka utawa wareje komoni gawareje nasiri nzima gawareje nasiri batina shati yokana balamro atsokanza kaurenga hawa eshale baya kajawa ya rejondani yende arenga triko yarenga banguo akaweza dirike roho ya ajiundu areje masiwani izo pia ngaladimori chukana sonrende siwao yokana zinureshio ngariziwa nao jao shaka is jao kartujua asibanga remao garamba jao siwanadamu yekia mnuko shade twakia mama yetwakia ma yoheni mrugene kiame ya nande sana ramanu wade hauna jilwane maiti na hafa wakatula bale kiama hangu sahimi na balanga mumraji na ulohunu kwa kiama herake jahima wakange vivange hunu muheshi ibonge zonti pia ikalonga raminokana siwa Mungu iladimori tange fikra batunokari leziana rilapizana mratsiwoneye nduhone yawe iwingwambo ibanu yinu hadisiri wakati kao ngamonao kaza ngozinzijiri si upibilie ze video sube hangamonao wana wangabi wa ulaya wana fulani wa ulaya wana chao wana mfale otinde mfamaudu wana mzazi akana mwana mshinda yenda amba ulaya hafu wala katujua yokana wewe umteshao kutujua kangojo kana mwanao maudu ya ulaya nawo mwanama mtukufu toi ya bea nafikiru kana kujone sababu za fikira za shatu jibio handani yokango njio banu rinjama stay ristailani homwezi mtukufu kwa madauru ukausukalero irifungu tumu hata rosu ile shirina mfukare unusi kukawa ni manadamu maregeji tiadi ya umbe Mwenyezi Mungu mgamsami ya mfungule maridhike wange mwanama atauchukua rongo mrongozi unu yokana sijoona mauone sababu antre hai uraonesokana mwana wa baba na mzazi wewe harumaze fikira zao ngono kanaga mtango kwa wewe nuko tsangao sho watazendwa umenyao au ngono soliswa daivi kuhusu ala yenu ili rijifadhi asotipia. Ewa marhaba mwanama handani assalamu alaikum. Salam. Bushironi heri heni mahaleka odo mjihunda na mbushirani tsumu njema wajeleke shei badara shifanya shi kubaliwa Mwenyezi Mungu ariponesha rishahensi yenu inshallah Mwenyezi Mungu ya basawe masiwa hatu ka Mwenyezi Mungu avenza yavo handani dovesha marahaba ho mpango waho unu anaono mpango muhimu halisi shami mie fikre hangu handani miporo imani hatu hahaya muka Marseille mashallah tiko sahani participe mbavi harumo mpango unu ni hamade hedi wazone saabo ye mwanatsi wa mzima mwana wa mbaba na mzaze surtout ho mahaleka udori jihundra hunu paske vanu sisi Faransa hunu rija matembezi unsudo muhatu sa muhatu do masiwani abo enjuru lotru ngarjoko reje makazi ya hatu inshallah safkeri jafar kamwa benz safkeri Faransa hunu rija ngaranzori rengeula mundu wa Kifaransa do ridonda nuo paske hula hatu masiwani mwana hata jote mahamiraru mahamine vale sandi sondashioni vanuze likolo wanatu wasomao hunu wokwatsu wasemesa malezi vanoe malezi mruso mesoshioni oka mruka namna kadhaa mruka heli kadhaa shaho likoli wokwatsu wanika
malezi hamada yayo wana hatu losi na hunu kavatsi mru ya jozombea yake na mwana hahe ya mlele hata yake makamu yo kave mrumbenru yale ya mwana ya juhe ya mru dingo wanelewa mena mru hajombea Mungu ya lele mwana hahe ya manaka vatsi ndongo njema hamade kamraza mwana hamlele ndata somo ngufanyu hazi nguvo mru hali reli na mo mashallah kweli na si hunu Faransa relio tsideheli zivirao na yabo mimi kwanza none sokaya mbabange na lefumvo la hahe mzaze bahe ngena lefumvo la hahe na mwana ulangonzo ya lelwa ni mbaba na mzazi yekutona solution wao armo ro waili kutsuma maraka udazangalie fote kugere mawo emzazi haku watatendwa ngose mali vanu jao anamona maruka kuma babaku kutona solution janze utsange message ili rijojorenga mru asaya mba message yangu na kwanza ni tsange paskere do anzaringalie yemnaswara hafanya system ikaya wo ila iresa ya huni yani kaomzaze hena mwezi sha hafanyokaye kemwana ulajazi ya katsonda likoli yabo deja yo problem ngonelewa yabo mzaze mwina riski ya perde mwana ngena riski ya perde zila rali kume alivao hena mwezi yabo wazaze wasihi ye stadiri ye likolingi yo priorite haku rahane shiyosha shiarabu mwenelewa paske navo si kwa bidi ye shiyosha shiarabu ishilo prioriteri hosoni mwasi maana siramba sime silamu isho deshi jokori hui maudu suku wa kiyama shakar na konda radozi sokaye Jean-François kodo somesa enrini no sha ngari maudu suku ya kiyama mzazengu joko uzisiwa ye mwana uyihu mleleje mbaba bahe ngujoko uzisiwa yabo sisi mba message na joanzarabu yeka si johanza hokaya rikane malezi ya Kiislamu risane wana riwasomese ya shiarabu baisho deshi jotsongeza wana wabasauhe shatsi liko linuwe ndao deshi yonde siko nao mwa babano wazaze ili watsange sidehaliyo ili watsange dehali marhaba wakawatabu yabo ushiro masumen unabariki hifadhi sirabaki Mwenyezi Mungu dalawe ni brashida zingare wae ya tijano wa bwana alela nai na kutimbuliwa banga ugonokene tajiri banu dokana haina mru ani ngam aminukana hanza nsange baru yarumwa tapajukonje mrunda jina manabo amjorenga mru adabarege mwanamsho watu kodi akabeha vita soma doni ili riziyumpa chaskana nano sokana banu watukufu ababa ngojojo roha kwa sababu chaskana nano sokana banu umishikila uroho banu marhaba menji umishikila uroho banu dokana si wakomori sina urusurumia ubonezi haku yende manakao karno paroshinda ri avance na barongo sha kabla yabo mimi ngam aminar mfikira hangu banu ni banu limiti hangu ya waswili au fikira hangu dokana hili naelewa banu malezi yohandi sarma mipaka ani woka limiti badabo malezi yohandi sayabo namna je kama aminukana wera juhar mami jihatu shabaha limiti okana miti jurongoa deva ya mtu fulani miti jihweda vahanu fulani kanga vahanu fulani miti jihena rogonso zifanya haruma vahanu fulani mfano ikale utensundu wandu sawana ujomba hangu wakanti elira lele sheha mrakwambilo aranzoda honi waparswa jomba wala wekusubutu renga kaulu ikahwende vahanu razewa ho wakanti wekusubutu ndo hawa wakanti ikahwende ndo sana mzazaho ngovala wekubengwa hurendwa naye haula pizia shamrutawa bukasubuti ani zelimiti zila ziko jihunda buharibala emaleziandi sabala yokana malezi upotoka ekakabatsili miti yokana kamjujo ambezo na nzao amjujo kansi yabo na nzao kamjujo henda bo na nzao yabo saila kabatsushida bo parehani ha
yala namna ya malezi yakana malezi yani huja hauhara yokana sina subutine de bala baga mjori ya mbaba sina subutine de bala baga mjori ya mzazi sina subutine de bala baga mjori ya zuki wangu tsola fulani sina subutine de bala baga mjomba wangu tsola ikayiso kazitsi mwana hajunru kana kabatsi mipaka kabatsi zale mitizila kama aminukana lele mwana ho hata mule magari nikejau msu amini yokana bojoshinda imanaola yashinda parse malezi hanza nedena nwane sembabi ili ejuka mjia ya nsangie mbabi ili rirenge mwana mshatu ribayo mpango dukana banu watukufu ngabazorenshi yobanu yokana ngabaruko ndugu johazama na banu ukane manen enadi sisi siwona mwanamshe siutendeza zemali kama mwanamshe dorongo zemaliza mwana woi mwanamshe dorongo zemaliza wana wanu ani yabo basi yabo yalamalezi ya kamili ukanaga sina wandu juwao ukana mdo haja hazabanu havurize mwana katsuta he mwana katsu yende hata wakati ya serikali wanzu watundeka imbaba wei hangalia mwana basi ni sambaba wala aparo yozire ngaumani wanzu ni unangamize wanzu unifunge hadi wazo kana sisi bora jara unokana ranzi imfaransa hajeli yokana ikahuroha geladimo hedi banulio udwebe mwana ho bahindu hasaidia zila simesilamu lona wazee rijokana wemzee wajarakati banu hamila ranzorne mane mila nazinye leo jukana hedi mredalo lavurize mwana henzahe ladimu bakeze hatwa zokana mtunde rire matso ebanu wanawanuza barindi wababa wensa oche ebanu imbaba hendo na mbaba henge hunu ngozorni kamri gwanzo nje hunu ya bibinde na lola na bale mwana henge wala nguzo chao kaja tunde mwana izo pia wanwarenge sakso za wazee rengeze limiti wazee wao ikale ungari tunda ukana banu garjomba kana wa mahashirni hasabiri shawala wa mahamine miraru mitsanu wala ngeladi wembaba wanda waratsemda zeola wanruo oblige kana jemfaransa yokatunde mwana rongoze mwanao mbeheshioni weda warume maulida mvazamna kantu wahumbalie yadona kama nusuju kabazima sijao chezo pia unuranse mwana umvuriza wenzaho emdazola mwana jundene mwana yambali hapo mtaze izo jombala ndazi yokangu joshinda mbali yambe shioni awembele koli yambe park ba edo park bala ndotsi guru mpira yabugu parso wanala muenji ani kabila zinji bala hatsabu hainao ahuliae nao katsuona ola mbaba katsuona chao yani zuzonsi pia ndugo nokana wazee kwa tsangao kwa waziri hafili haku nani sema shughuli rende bala rangeza envelope kartujendwe ile hali chukawenda kartutundendwe ile inu ila hunu hatarijua kana usilamu rangu ilisomloke kamnungololo yani yashwazise ani rongonne wangaleke mwana mshe dojisa he mwana mshaola dedini he mwana mshaola dena saba he mwana mshaola nedrin sena nemali he mwana mshaola yoka kamodo alole mwana mshe mrangala rongonne namlole mwana mshawoi ujisa hai namlole mwana mshawoi heze malizai namlole mwana mshawoi hena saba yai namlole mwana mshawoi hedini yai sha mtume hardone sokana sha na ritsunguwe yedini yede lo muhimu sinokana wanikwaza nongozinne zila gijuka unrubahate mwanamshe yujisa gena mali gena dini hazala mwanasaba nkuu yobahati ya hele ya mtu shanga mwaminukana kenatso ujokana ya bahati ila yucho hele ya sanongo pia ya jise ya kena mali hazala mwanasaba ardi ya kena dini gijuka dini ya unzima uipare sabari shau muhimu hiri sungua ya dini ya kisilamu yodo rambiwa garijoka na leo garonon rueji ikao ngwa wahara hoto makaulu dukanangu shumana mshe wakata jambai mimi imrumangu kafiri balanga ngami mruhindi nizo pia lazima rudorongozana dukana mwanamshe silamu yekajulolo ni mwanamme kafiri raha ye mwanamme ola ye jasilimu par contre yeke mwanamme ye silamu yujulola mwanamshe kafiri ye hikma ngiyodaba ye hikma ngiyokana mwanamme wedu shido hadomine mwanamshe ili samana mshalone na mwanamme yoshida hamdomine hambe harma umva mrialiyo na mwanamshe kashidu domine mwanamme ekala mimi kafiri gamno mvinyo mitsi swali tsinsire nga mwanamshe silamu jamais c'est impossible que mwanamshe la shida domine yo gejukana harma 100% ike 10% na weka mmono ke mwanamme wa yesilamu endana nga mwanamshe kafiri
gejuka na haruma 90% au 80% mwanamume ashidara mene mwanamshola ya Kiislamu izo pia galadhimo wakati umeshelizana kana bwana tulwa mwenzinu ililobonze sha wakati sujarifanya za ngozila ripara mnu ibalanga mije imrumangu eti Islamu no hanlola ni Islamu balaje bwana ma tsoi ya beha fikiri sujo ndo binga mumre wi amedkiko renga 2008 baada hapo jarange mwanamsha tuoi ilitimizwa mpango watukufu. Assalamu alaikum tukufu. Salam. Tirlitire jaite na haima dayo antameyo concernant feria he wanashe ne lwanduwashe kaungwa lulao ngono ni vanutsikandani profite avo manama amasketifu mahu anu ani tsamba mjo antame suije maudu kamwa venze husiana wadingombisa owandu usande ko Faransa imaka waloyo hawema na ibu waloyo ngwajohon sami ba ngawajiriyo makafa menji haukaya leo wana hatu yawema na nambo jao ngabukazi Nigeria harumam efami ya hangu mwana mshe hadi permete harenge ukabala mruto lote nde jire marangu wakati ule kangu subutu ambeza eza ho hanyu sha ngojo subutu ambe hundwa jine ntwenda hule mwana msha subuti mrwa jine hende harenge wa he fami abakataba de fami atu yo inji mbira fami hajali donc henda permete hende harenge mru ikao ngarjamba yeti Islamu ka yemzungu donc hende hambizwa naye eba nwebona ibu warenga mwana ujoka we mwana Islamu uswali enda jipermete bwa madambaye mwana mtukufu ya henda subuti enda renga mzungu ya jahambiyo kaya emzungu hamwambio kabo sebo amjo silimu abo wende watefungu wende hutefungu watina kanta dayeri mzungu kajarinu abo msubutina mbe kajarinu nabo usilamu uruhusu yo kahani ujoka unjihar mwedi abo ila obligatoire ila oblige mzungu ya tahirishi warangu ngono yurditu luka hapo yambizi wangebijwa ya pratike dini ya usilamu tena chatindoka ya wakanzeza hao zikiri ngono mru na ibu wakamili ya subutende afanye tabia jizo na wakati da ya eche ezi sujeni wandu wenji wasitemanya ya ukayo uwana ngwajirenga wandu waume wazungu au ngwajirenga magata au shango hundo na ibu amba ngondo ajimbize mbizo mndu katwenda ya tunda uka ebanu ya tahirishiwa ebanu izokwelie bwana oyi ngono ngujoko kubali eka parale shahada par exemple ngujoko applique parce que wenji wangu wafanyo semblant pour hamada yokaya sebo shahada la ilaha illallah shahada na bala ukona kahenda ya mwandu wa pratique swala ngono shawa prononcer dina donc obongeti kandani profiter mnangubu yabo ni njena ntame sujet ba ntika sababu ndio ifanya maudu ya ukaya watafadhali warenti na ware Mungu bomana Muhammad abo jibu ba li renga bana mshatoi mbaba ni yao ukanaba nu hadithamada yinu bese siudunga bavira mlokana innamal amalu binniyat aina nuumra naonga zijao henia sha yo upande mrajina no si upande mrajina lukana emba bini nirkiyo lukana banu leo keina ukiri udiwali wabize mndu raweche hakikisha wakana uhakikifu wakana embuoi rimsilimisha aredehe silamu baada hapo ngufanywa ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeka leo kanso kwa bakana mimi sikubali mimi silamu au amjoke silamu maudu fahimi mimi nikubalukana abona rendiza mke jakiri akurukana hiyo swala hiyo de mafundi shabu kazano ne sembavi heki ya senrudi yao kandrego manam shatuwa ilirba mpango kasimasiu maudu hazi shanga ilirjo jari finalize rishukriyane liba mpango atoka tena vijeri ndele mpango madao okay manama okay marhaba Naam, finalize baba mfikamu kama na swala zote sange hapo
Sangavo bisala finalize rukizo uzima wangu wakati wa saa jirre jitsene kama waben. Mwanammango madam bae. Satombie ba mwanammango ametikiko yabo. Ametikiko tkanza njeni mjibu ni wamiokana. Vila ya mboma loni. Harende hama wala watoto wanuanda wanju harume walu harume jenu wa ulawa uhaina usiku. Wahundi hao misirini. Boki wa ukwato msirini wa swaliu. Wa ukwati haruma tumu jeke ulu wafungoze swalo wa ulu wa waongo haruma jwe ya bange. Paske liye ya inimize enrongo. Nge hama wanu watoto wajusoma lahoni hao wakatumuni. Wajusoma lahoni hao ndu waremwa mizinga. No, eza barimi nature Muhammad ambaye ya remwa bokiko. Wa wanadamu walona hadisi za bange. Wa ulu wa hadisi za bange shauti wandu bobo kiko walo msirini bwametkiko kwa timsirini wa haruma hadisi za bange eza kadwa vili tena o wababa mwabukana o wababa kwa tuvumbulwa waungaona en gross responsibility osoni mwana hao wababa wano iyo kona kahweva au kana wao kwa tina warendao watongoja wazaya wenzao mzazi hajahondi hana wanawili wanawararu wanza ya wajere katushinda shanga nzaho na meukana fumbuni hatu siwamba ukana mbaba ila adresi mbaba yu adresi ke mwanange doktori nge procureur de la republique wambo de mwana watel sheke mwanange na shonga ngula waye hifa na bange na vinyo na hizo yo uvumbulwa na mzazi alafu mzazi nafanye devoir mbaba ila adresi fumbuni hatu mbajini hatu siwamba mbaba ila adresi imwana wa mzazi bada mzingara mizishenda natundo wana hao wazazi eza kadararu Muhammad baba numndurenga mndu mjeni uto isilamu ya turi no Muhammad yinu tihanza hatu sha ezinu zinu zijiri uzinu doziono nyangu Muhammad mndu yarenge mkomori hamadaye yalole mndu avurize mndu na waili yenza he Muhammad mndu ya jihonde ya japara nzore ngewe wana hadangu havo nsibala ula wafu no balange na mbaba ya tuofa sharo na zemvuze Muhammad basi nu utapala roho unu utapala roho wana wakomori Muhammad warongo wa rutinda si rumbu kutoka mbaka ngulomvuani hede hazubu mamoni au kabane kale wakashe imani Muhammad kana tilolo mwana mfumbu na mwana mkomori au mwana mbaji ni mwana muimonori hao swidi na nzingareshe ushohaza hao ihawishe yosha mjomba wo izinuka zijajo jiri Muhammad kasjajo jiri shona umi Muhammad harumenti nuruhaze ru kubanga uwapeu mtu gorenga mtu komori hajaba numraja mnika kirtasi beka tina du numero 8 tile bwana mshole amndendeze mazira Muhammad ngujuha mndende nai hata zeve mguze bwana damu bwana mwanzo rudenda ikazabo bamimbabifu marhaba menji mwana mshohangu mtukufu na mshukurio na noshukurio wandu kaondora karadunga na bana mu mpango uno nja tunda babeze komentari shanga mwaminukanaze komentari ngamwaminukana ni mra kusanga fikra sujua ukana besema barera nzijana ukana sizia hododunga komentari ukana ngasina mwendolo mziro ukana leo mru kutoka na problemu na mru hamrugu yengu mru wakatutsawa ne mru ajavanu huo ngamo mjuo woja umrade ala pizza ala kulli hali abo timwendo abukartulekeza na inu namna kao leo ngarifanywa jitihadi heni mru ya jivanu na uneseze fikira zahe kiasi ya yoshinda ukana mraje banu batuno kahadi ya mru narkera leo ikale mru kujikoja afanye komentari ya ude ya mru ya tunde kana we mru ya jivanu ude wanu bahimru ya ujize shahuwa no mru ikatsude ya mruwe hajabanu ngone so fikra mruwe hajabanu hajana mpango wae kasi libro swana komori mrugu jojo hamba ntwanza woi ntwanza ni shile zinu kama tuni shile zinu inkabati mruwe nzo hamvu jelu kana wandu wenji na waparsabanu maamiwa hangu ni mshukuri yao ni wanto parsamana mamvuni ulu Arab Sauditi anshukuria ati parsamana ma ule inane anshukuria ule uonge komori parsamana malumaro anshukuria ati parsamana wana mawenji kawa alhamdulillah nsujitsa yabo kejakiru kana boga biharumwa waruko kwa shukuria ubai shana na wandu tena wandrema hao walapiza hao yode hali railinga sibanu waruko na chukada koru shati jo na watukufu rikerali ize komentari zifanyo zinu leo mri ya onokeni mruwe hajabanu ngundeyo bangumri ya ujizi sheka leo rijabanu mrugu fanyo ngena mpango wa yangu neso fikira zahe ristehilanado kana baraka bangarangali wao zinunguzinga zibakio kale wanadamu kwa tuangalia sha Mwenyezi Mungu angalio Mwenyezi Mungu doone zenia zatu kurema banu rongo wao rensile bonezi lotokana banu ikaja lazimu ja lazimu ndami
simwambiani banjuzi banukana banu emane mkomori ambaire wetu tashere wahamanda sindrabo kamjaparo na mrulona marifolo na imani ya soma yaona mria tesha mrujao sha emruko etseha wala mruko haba yambabe tita hukatina hata basi wala ndekojo na mjizi hatsehe wala dunga bauti bidovidi ando aduko kati we tseha no jitu kabano jabjao baiwana nduko kwatina nunguzao mashitswa wenge na amino kana bano mdungano hatunu mdungano lo muhimu ukana ngamu aminka kabo zinji wandu wenji kao uja banu wesha kaulu banu watikolijua walamha mtuma biani mfano hada natimizo pango hangu yunu nionese hizo na kanzanabe tiparo jaba tifanya direct ya ukai direct hiyo ani abaha ino amono manga zitilwa mbabo misirini shati paro fanya direct banu njaka mwamva wa dini shati kari mwamva ukana uimri hafa rendera kamswalia si uno mru gamidamina ibala wamaitia haja wanrua haishi Allahu akbar wanrua soma alhamdu haishi Allahu akbar tena harda soma alhamdu kan mwishio harda hamdu haishi Allahu akbar ya raru harda soma alhamdu kan mwishio na tena ka usoma hajiku irwasule yani hasoma alhamdu ritimis simabakomana sidehelio ani tijatka to mfano bano yaboti hundu shaboraha ili ntijo menye deba baada bala ritimis wakamwana tishiyama esa wandu wakawa mwezi takbir za kabanu enu wakata mwisho soma alhamdu ambetside namna hiyo mndu mjoba hangu sabaha side namna hiyo alikanu kwa swali yao mfu ya Allahu akbar ya mwado mndu soma alhamdu ya bili mndu haswali ya mtume Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya raru mndu hombe mfu la dua yani mndu hombe besilamu dua ontipia hashukuria bahana yokana sikahamba banu turu diploma sino kona kabisa jua yokana mijini hatu karne ngara swala mfu hale wala fundeto jabala Allahu akbar halafu udona mahau imri asoma uyaswala mfu minjavira shioni na zilano go simple kawr jojor zambebala hedi mri ashinde yambe shama nsujue la rohombi akarumishia nsujue ula mjia karo halafu itsogeze mwanadamu wala hundu faida yani wana jabana kabazaro ngo hizo na repete halinu wakaya waili watukujua basi wani bwana timiza direct wananchaba umwenso na faida banja kujua mbele kwa swali ya maiti zo pia ngapaminukana ngabondo zinji kwa suju zamba bano rundu faida wengele ukanga bonuka njahunda faida ba mimi njizi ngabina maarifa iyo bahati yao shanga boko wakati ngar aminoka ngabozori jua ngabozora tojua yabonga rujua banungo banu wakati zifaiwana watu kufu tilo padelio sha upande wa rini savando kwa kwa lelo unu rijushilia yokana usikwaja na mji mtukufu hatu wa Marseille riparisa wana hatu wa ufumwa wadazatu wa juha ili rishemeze jila mtu wa Mungu alifanya marsh usikwa maudu wanruala wa harumwa metro national wa double meri ili rishemeze bo gaboneso kana hiyo si solution gaboneso kana hiyo solution sha yende mana fatarti ili rifanya mpango uno ili nabushihane dezo ndabo makalmaramba banu rundu faida gejurni kamsomo ikakartu sanganyia rafanya marsha au ramba tijao shanga muaminukana ijokiri mri ya shekali mabanu ya shinde arumia mwanae ili haifadhu mwanae watukufa komori kani mombeleni duo malen kaundo mli hanyo tipia yoka lelo unu nyezi mgaransi na monga bo hafaga bo roa wade sham nyezi mgaransi na mori shindir fukat suminata leo shirna fukari ngabo alo masiwani leo shirna radar na muaminukana nzijana hunda leo yanu masihumema yanu masihu ya kheri ngar aminokana buhari yabo lubanu kom nujo shine mre bahati ya hila ila qadr ritirensi wakati hunu mramba ngamina ruku na rifai tartibu hene mrianangum swali rikensi rombeze dua mriatsa Mwenyezi Mungu zilazitahao ya Mwenyezi Mungu mtoa mweze tabu ya msailishe maisha rairo wana owabaki kao kwa ja aswili armomva madaunu mgawate baraka wasilishe baudu ronenro emesha totsipia ngarjoka na karinacho mbeze dua hizo mgwari nikeze project zotsipia sha mwanadamu yehu faharati ze project zinji hawarati zenchashi kartuju Allah alam nezi mulojuo sha sukwalelo narfe tartibu rombe dua yani yabo hedi mrohele ukana ziru hababanu dokana gejumkinishia mbiarenge makalima banu hawyarenge fikira banu yarumile mwanae ikange jutsongezekana kanoshi la tsanganyane ndirake bazimarisha meza rondo solution shani mrugujua wae ajirumile hamwe mwanae kama minukabo hiyo faida kuu na sikarna uzia odo jamanu reti ya mpango madauno heni mdo nesazo fikira zae ronda faida rahano karije banu azalihu rende jau wala rende jau relapizana rejitoma manani ile hundra madhambi ya bure
remenya rugo zinji na bonga sina rugo zinji rajuzun faida amazire sosio kamcha usamaha ine namna na njabanu hemi violence pia na mshukuriani Mwenyezi Mungu ajalie ureze faida ya hema kalma rambabanu Mwenyezi Mungu ajalie rowala la raurlosi na ubanu Mwenyezi Mungu ajalie yarikubalie emasi matukufu yanu ndani ya jana hunda leo yarnikeza heri kubalwa ibada yinu irike na mo jerfungeza sai kama benze yaribulie zuri sahao Mwenyezi Mungu aminokana embarugo ajuni kama nadamu umba vititi tajiri mwanadamu ajuni kiwa hunu gena nyumba ngena magari nguvu yaje ngena jao umba vititi so Mwenyezi Mungu utajiri mba vititi hamadele fulio ani mrasu jona Mwenyezi Mungu simru shidani ke Mwenyezi Mungu nge capable yani ke mwanadamu pia ni mwanadamu mrajumu mbengena narsi izie na rizinisho kwa lelo hunu rehale manza mrado mba wonronsi pia beni jomba dua ya wanadamu pia Mwenyezi Mungu etumnika sheni mtu jonda kutsovureka sibo fuba juu na nkeja undoa na ndone mwana hijira na ngwa peu ndone mwana mana ini mwana madomi ane wahangu ba Mwenyezi Mungu kana hunika na ribweze nia ni mratsa Mwenyezi Mungu banga mwana ukana haida mundu yalonde na mundu usante uke mwana mba ndo naye unangalo naye ngulidano ne naye bahinyi uona mwanadamu mwana ukange na rohombi nawe kajaparo avance eni sawu wahisi ke mwanadamu yekanzani one uyu nienga uyekajonza nude papie kajonza nude mrumme kajonza nude mrumshe shaban sindrabo itsi mwanama wa kweli banuja wingu ni balilio bahimrudone mruola zila yeye utesha yao yabo utikeja uyajuona ndo bahiye kajaparo avance zenguzezo sodore jei yeto ta projet menyeha jamjam Mwenyezi Mungu uridungo za rozatu wengine rizidisho kwa lelo unu ruombeze dua undabaudu Mwenyezi Mungu jornikeza heri kama wavenze na mbushirani masiu ya heri kama wavenze Mwenyezi Mungu ajelie uwa paulo veha wazie mbabe shihaya rike wandu tsanga msango rujura faida sonsi pia watukufu wa komori gari johana na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh salam